Anangwe kamnautu mzashoma Biblia zenu rero. Biblia ni neno la Mlungu wadharo jinsi ya kuishi. Baadaye Jesu na anafunziye makwenda muzi wa Jeriko. Baya aliyokala anambola Jeriko na anafunziye amwengana kundimbo muratu. Haho kanda zangira. Ure hakelesi kipofu mumwenga aliyekala kaziye nikuvoya. Kipofu yuyu were anaifa Batimayo, yani mwana wa Timayo. Aliyosikira kukala ni Jesu wa Nazarethi, ndi aliyekala anakira wakwacha kuluta mumiro akiamba, Jesu mwana wa Daudi nione rambazi. Na atu anji makimudumulira makimwamba anyamale. Elaye takikaza kuluta mumiro akiamba, mwana wa Daudi nione rambazi. Jesu akiima akiamba, hedu mwiheni hano. Bai makimwiha ya kipofu makiamba, Sikale moga uka anakwiha. Akiritsuha roho ambare akiuka haraka akimwendera Jesu. Jesu akimuuza akiamba, Vidze, unamala nikuhendereni. Ye kipofu akidzigidzya akiamba, Bwana, namala nione. Jesu akimwamba, Enda, kuluhiroro ridzakuhoza. Na haho henye akikwacha kuona na akimuthuwa Jesu ngirani. Ni hayo tu.